The KSU Southeast Khasi Hills Circle, under the leadership of its president, Reebok Star Ding Do, today the 4th of January 2021, went to submit an application to the SDO requesting him for setting up a checkpoint for tourists who come from outside. The SDO has assured to carry the matter to the higher authorities. The submission of the application came after the two unfortunate incidents on 1st and 2nd of this month, in which 4 and 1 youth respectively were beaten up by unknown picnic groups. Speaking to the media, Reebok Star informed that the officer in charge of Laban police station said that 6 youth who were suspected to be involved in the 1st January incident were arrested and are in judicial custody, while those involved in the 2nd January 2021 incident, the police are still investigating and are yet to be arrested. Judicial custody. Tena kali yang kaseng yo snow biang ke jinja ke pemen artarik pat ha ba uwe para kasih la syak takti ha ki dekar hi ki belayabun om itu syu ki om ba lamit te ha ke bede ka artarik utau kasih la kam mensaujur sibun ha bede berkata te ni nakali yang jungi ni berlang ha to kasni ndai ni syu sngau ni sitip nomor ba ki don ki bofun ba pentip tena kali yang jungi ke jingwan kenduk jungi halo kini ki arsni ki jinja tolong ba Nuan bu ya tak jingtho kenang ba ni kerpat na kali yang kaseng ba kani kamding syu tang kasin ka ba menta ba hadis ni bladep ni syong meeting na dep ong ba pidai ben bu ya ka kerdop la da kalong na po mau kedok na na po tengar kenang ban cek be tangi ki kali turis kani ke jingbu i kerdop hadu menta kim pakla ten re hamata kasni lawan bu de jingtho kalong nomor ba yim ong bangi bisni ya kita ke dekhar la ni ta ki turis syabe be kinwan syabe po kani ka thai ni ke jingthumu ke jungi kaseng kalong ba lada kibu i kerdom ni tay kamut kan kamsuk lada dom pinu ki jinja ki kam shirkai nyim ong e tang hapo kadai klen tay ka thai chorai ba oi ba kila ban tris kam kloi lada dom kan ki jinja kumbalong mentah ha jinja ka ba kum suong no ha ka artarik hadu mentah kin pat yokem ni ta ki bre ben kti tena kali yang jungi kaseng ni kerpat bakin bu ya ta kerdop ha ka ju kapor bakin note down be ki number plate kali ki bawan sipo ka thai jungi wan jungo kai pertai ber ha ka ju kapor kin sim kerteng tangi driver bat ki jingdon kat nunggu dah pokok atau kali teh agak juga poru ni dah kerpat ya kani ha bayar ke office jong ka sora civil subdivision baka kan simkia ka ha bayar ke jimpet jong ka berang ha apa jurisdiction jong ke jimpet jong ni USDO tena kali USDO la kular scam ba unya kren bat keyboard ki ba halor nang bakane kan ya be ki renti memar ka jing iting jongi kalong ba lesi la dadon kanu ka kenrum kenram la da omdon kata ka kerdop ke ban page Yodon kiway pat ki ki ba nagali ang kalokal nani kita ki para kasih jengi besno sak yang ni jinja kila bencim karibu hadin habut kan tak pat ya katuris ni taka jaka jokai pertai syaka kan ke jungi ngingin kwa ya kata ba nilatip mentala jan kumno 20% nomor ki traisnom ni kan sora kila im na po ka turis tede halo kata kanong rim ngingi kerpat bala dalong ka bala kimbu ya taka kerdop kenang bakan kampensuk ya keterekam bat kan wan kata ka syongsuk syongsengan tena kali yang jung SDO la kular kata bo nya kren badaga ju ka poru na kali yang jungi gasen ki SU hi ngida penrem jur ya kita ki riu boman lan kita ki riu runar ki badan kti haga ban sim kabu ban syo bandat ya ki parado prasnam pulis nani na po sora bakin pensitom kat kum ka an habi kita ki bring takti ki dikot jungi sangut kum baki ong baki layo kem badaga ju ka poru baki di ban twet ya kita ki takti haga bede ka artarik ban penmesang atau wei kena atau samlah kasih bagi di bantuat banwat haban dayo baraga ju poru ni de kermen jur ba kani ka jing angno ke jongi kan long ka bajok ban ni da ai ke jing maham ka bateng ya barok ki turis ki bawon sipo ka tan sora am tang ki kelajaj ki lokal ne ki khasiru aba piwan sha po ka tan sora kum kinong jungo kai perthai pidei ban le yala de kum kita kinong jungo kai perthai te hagaju kapor ngaslo ba nagali yang jungi kaseng nin hab ban kit kia nang ni sekmat hagaban ya pek perman habaro kini ki jaka ba kan nomdon kanu ke jingja dan ke jingnya snew kamtam sikini ki thanji jongi bukan wan ka sosok sosok tingnya don lang ni perlok ni nang tinas nong gengnya don lang sangut perlok tingnya yang kai jan kali hadian kali bang yasha yang kai ni tikidon pat itai kena pernah ding di kena pernah ni tip entah di kena pernah di mau ke yang tiarom ke yang ni jan jongi arngot shwa ti yang arngot shwa ti kita ki
dak ni kita khar ki long kita khar ki pam chakanang tai ti wan to wei pat long la buai ti to na wei la buai wan hajan hanging tu wan hajan hangi wan wei si inu yar dia ulet sebab itu ki wei kena prasno na jong dia pa ulet marwei ken hang tai jaka babang khana mau heng tai babang khana mau jong kita khar tai perbulet yang tai ngasu ibai su syak bom mau bom dak dieng ngasu syak bom dak dieng ai persyakin dau bom dak dieng nakli ngasu ibai u kelon ngipat ngihla ngi dang yara dang murli mare lang hai jan kitu pat ki ya khot gi dak ki au ngasu ngobi au mo yara dak dieng ye jengam murli su banle haket jan juki namar dak tiar tenga pat ngamare bikin ngamare bisa ti seneng sa don gi kena sing ha ki ong bagi dei FKGP ki bam jakhana ti seneng tinggal ikot lagi gitu ikot itu ngasu mare bi ngali khot ngom bala sa su ha ki harum tanta ti lawan pat nang tei kla mare nang tei du silak mare adin pat mar bang apa yang ti ti ki kla pe klik gitu kita khala play kion akali kan klaya hero dah kali tang tahi mali isu nomor sabreng dulu adum tang tahi nomor jakir umla ban itu hate gadur itu bah nomor adum tega benang rute long asu itu hitang kawi ka spong tang tuku ke spong hidan Pola baje itu di mi natai mi saus poa tu poi tu hati ni lekan tu ka blok tu badan kali we go blok ti dan ti kali nadian ti yang plat bang adin deng ni yang afsa mo palai di huan ti yang pat bong bum lait ya in balai nyom adin det mata kalai blok tu ndak alai blok dengan ong tu banyak ai pas wa punya ini dendeng gila yang tua sai ayang di hiarum di blok kali kiwan hiar itu banyak kali hiar banyak di hiar di kiwan itu dia mi ranggut na yo ya dan tu kiwan susu kuncat tu we la dekat itu we la sakal sepi dengan ada kerfun sa ane itu khot som lam senang dengannya itu ada itu kini mobile isi makawalet angina dashboard dengan ada mesin tas be pet no pet ya be pet no pet dengan misra ni ya van bat ini tong ki itu jelas ketri wat itu